Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Алам Кабар каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? 11 март 2020 жыл жаңы ноокат мал базарындабыз. Мал жандыктарды сиздерге бүгүнкү баалар кандай болуп жатат чогуу бөлүшүп көрөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Сиздерге четинен бааларынан билип бергенге аракет кылабыз. Толук буюрса жаңы ноокат мал базарынан. Мына жерде да сатылуучу букалар бар экен. Сиздерге көрсөтөйүн. Баасын канча атасыз? 70 деп атасыз. Номериңизди айтыңызчы. Телефон жокпу? Анан кантип табабыз эми сизди? Жакшы семиз букаларды алып келип сатасыз. Номериңиз жок экен. Кызы сана болгон жерден көрөлү десек. Азыр келишпей окшойт. Канча берип койдуңуз буга? 56 миң берип атат экен. Сиз канча дедиңиз? Жиндей берди. Канча айтылыш баасы канча болду? Жиче берсе берем. Мына азыр кичине калыптыр. Бир аз берсе берем деп турат экен. Семиз жакшы багылыптыр, жемдеп багыптыр буну. 2 жашар болуп калган бука. Мына жерде букаларды жетелеп бери алып өтүп атат. Азыр сурап көрөлү. Булар алынган окшойт. Мына ушул букалар 66 миң болуптур. Бул жакта дагы келе атат. Азыр булар дагы пайда берип атат окшойт. $66 миңге алынды. Азыр дагы бааларды кылып атат. Üstüne 1,5 миң пайдасын берип атат. Сатуучу бербей жатат. Ушул жерлерде дагы жакшы кызуу баалар болуп атат окшойт. Ушул жерге өтүп көрөлү. Азыр мына ушул экөө баа болуп атат окшойт. Бул жерде мынтип баары чогулуп алып көрүп атышат. Сурап көрөлү. Кайсыны канча кылып атат? Кайсыга берип атасыз? 278? 700? Канчасына? 8 тесіне. 8 бука баа болуп атат экен. Бул жерде 708 миң кылып атат экен азыр. Чоң букаларды баа кылып атышат экен. Каттуу баалар болуп атат. 778 миң берип атат экен. Ошо чоң букаларга. Мына ушулар сементал пародадагы деп айтып жатышат. Бул жерде азыр экөө экен, үйүндө дагы бар экен. 8'di bir баа кылып атат экен. Барын 7 8 90 100 миңден болуп калыптыр. Бирөөсү 80 миңден деп мына ушундай кылып есептеп коюптур. Чоң букалардан чыктык эми. Бир жашар букалардан көрөлү. Мына жерде ургач торпоктор баа болуп атат окшойт. Мына экөөнө 55 миң бер деп айтып жатат. Bunday sanayında akengan toğu berelmeydi. Ekona kança ver dediniz? 55 ming pul. 55 ming. 27 yarım. 27 yarımda. Gözü 8 yarım sıra orada. 9'a vermedim, 30 verdim. Malgayam kıynap koyatmayın dedi. Böyle 44 oldu da. Ve 54. 54. Жақшыкен азыр бұлар ойланады. Sen oylan Türk'ten arkana. Aldın mı? Kayısının 38'de odası. Narkı karasını 10 jaktağısına. Bunu 37. Bab oldu bolduk be. Kança çıktı, kança vermediniz? 65'e vermedim. Ekonu 65 gün. Bir şeşer bol kaptara.
жайлауымда ушундай кичинекей торпокторду алып айдаса дагы жакшы болот. Букаларды пайдалары жакшыраак болот. Канча деп атат экен буну? Сурап көрөңчү. Канча деп атасыз буну? 30. Канча берип едиңиз? Бал атат экен. 28 миң берип коюптур. Бербей жатат. Мына жерде алынган букалар окшойт. Ушул алынган букалардын балларынан байкап көрөлү. Alındı. İstemez mi? Ben de. Non jetelepçe buradat. Alındı. Kanka, aldınız mı? Kança oldu? 29 ming oldu turuşu. Bir şar boldu ekan. Bir şar boldu ekan. Ушул экөөнү багыладат. Канчага багыладат азыр жакшылап көрөлү. Bir багылып сурап атат, канчага сурап атат? Береби. Канча кылып атат? 62. Экөөнү. Экөөнү 62 миң кылып атат экен азыр. Бербей жатат. Айтылыш баалар канча болуптур? Айтылыш баасы 70. 70 миң деп атат. 70 миң деп атат. Мына, азыр майын чыгарып багылат. Багылыңыз эми жакшылап келишиңиздер. Аз-маз бересин деп аз калып тур. Ушул экөөнү азыр багылып атат жакшы. Келише албады окшойт. Келише албадыңызбы? Бышык болуп атат окшойт, а? Бышык болуп атат окшойт. Бышык бола келди. Бериңиз. Тыйкан экен, бирок бербейм деп кыйылып турат да, бышык экен. Жакыныраак барып тартып койгон өзүнө. Берет. Төтө жакшына бола. Аз калды деп атат. Азын мага кулагыма айтып коюңчу канча калды. Мен бул акеге айтпайм бирок. Мен айта албайм. Айта албайса, өздөрү көтөрсүн, кошсун. Анан бересиз. Жакшы экен, жакшы келишип алыңыздар. Берекесин берсин, алуучуга дагы, сатуучуга дагы жакшы соодаңыздарды кылыңыздар. Рахмат сиздерге. Чечме сайдын өгүз ама. Ушул чекеден көрөлчү, мындай 1 жаш боло элек кичинекей 6, 7, 8 айлык эркек торпоктор дагы бар экен. Assalamu alaikum. Mına çekirdeğleri kança da atasın? Yok, azızdır keleytege. Sana yapıp gelsin. Sizden emez. Sizdeki kaysılar? Sizdeki bana onlar. Ha, bunlar eken ha? Kança da atasın bunlardı? Ben 32'den de oldum. 32 minden de aytılış bağları oladı. Ona o 25 bin. Bunun 25 bin. Erkek ha? Erkek torpaklar. Kançağa geldi, kançağa beribediniz? Ona ökön 59 belli. 59'a beribediniz. Berbedim. Az kaldı önce gök var mı daha? Azıla kaldı. Azıla kalgan eken. Azıla kaldı. Жақсы. 59-ға қылған екен. Бұны қанша қылды дедіңіз? 20 миң қылған екен. Бербей тұрат екен. Мына екені аз қалды деп қағаз айтып тұрат. Жақсы. Жақсы сатып алсын. Урғачы торпақ, урғачы суайларды көрелікші. Суайлар қандай болып тұрат екен. Мына жерде кішіне торпақ сатылып тұр. Қайсы сатылғанын сұрап көрейін. 12 миң болып тұр шу. Урғачы? Урғачы торпақ 12 миң болып тұр. Менше 4-5 айлық қодай. Мына торпақтағы сатылған ұқсайды. Сатылды? Сатылды әлі екен. Мына жерде ағалары қызды бағыладады. Қайсынысын бағыладады кен азыр көрөз. 500 беріп өтіп, өзі көрді қалымды. Қайсыға қанша бер атасыз? Наға қанша бердіңіз? 16,5 миң бер атат екен. Сіз қанша дедіңіз? Ben daha keçine berdedim, 17'ge mali koy bereyim dedim. 17'den kişine koyup bereyim деп. Мына ушул ургач торпакты айтып атат экен. Жакшы кызык баа кылып атышат экен. Карасын канча дедиңиз, карасын? 20 kem var. 20 миң кем бар деп турат экен бул караны. Kaysine
Немеден çıkalım. Sonra aynı çıkalım. Oo, жаш жигит торпактарды алып келип тур го. 18 миңден деп аталышылар да. 18 миңден деп айтылышпалар болуп атат экен. Канча айлык торпактар ушулар? 4 айлыктар, а? 4 ай болуп калган торпактар экен. Мына ушул суайлар алыныптыр. Алынган бааларынан көрөлү. Эко алындыбы? Канча болду? 55 миң болуптур. Bir şer bolgan soylar. 23 mingге берем деп мына ушул ак куйрук жаш суай торпакты айтып турат. Алуучу азыр 22,5 сурап атат. 29,5 миң болуптур. Мына ушул таргыл кара болуп кеткен түстөгү. Мүйүзү бир аз аркага кайрылган. Bir şer болған. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жаңы ноокат мал базарындагы бүгүнкү баалар менен таанышып чыктыңыздар. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Сиздерге кийинки чыгарылыштарда жаңы дем менен, жаңылыктар менен видеолорду чыгарабыз деген терең ишеничте айтабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Сиздер менен Алам Кабар жана Кабарчы 24 каналдары болуп жатат. Видео жақса лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазыңыздар. Кийинки чыгарылыштарда кой жандыктарды көрсөтөбүз. Убакыт деген убакыт экен. Ошол жерден сиздер менен мал жандыктардын баалары менен тааныштырып чыктык. Анда кийинки видеого чейин аман туруңуздар дейбиз.